majepu maka dewi aku rangi fa asluhu baina akhawaikum at-teki yarega tauragai barak si puji to si salah barak si rujuk-rujukan ni pemang tongkewe si takalufangi wattaqullah la'allakum turhamun pada itauki ripung Allah Ta'ala barakam mengi irunti famasena rahmat na pung Allah Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqallah faqad fasal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sinina tamatua malabiku sila suram malabiku jamaah Jumat yang kewe hadire. Alhamdulillah wa syukurillah lau mana nikmai nari pataraka tandra syukur kata lori pung Allah Ta'ala. Oleh karena rilalana ya watiwi padang kemana muaki si hadire pahole kewajibata tentu tojok karitu panas sejan cipta maka ada situnget-tungena tujuan tak rilibu na yatanewe dek les sengadina beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agi-agi yang kayanya menyamangi maku kwewe serikwa mangi yakin gunangi untuk sapario na pung Allah Ta'ala serikwa mangi insyaallah na nilai ibadah gangkana salamat kilino latu akhirah insyaallah. Maka toporo salawan rima pasalama ikiringan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kewe pisengeki lamun natapae. Maka toporo Nabi yang kepapahani ki ritujun nasakanan rengiluan napape japui. Mudah-mudahan sinina anu ageng kewe rifafole rilana ya akalin watae masab madeceng acin rolang pole di Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke rifafole. Insyaallah nareko yakin dolami Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat kitu linulatu akhirah insyaallah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang kewe ubacangki onange
Maka dia pun Allah Ta'ala rilana aku ramal nabi'e, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Majapunna idi tau matapa'e masih surah mana ki, fa aslihu baina akhwaikum, risisina nariko di antara kita angka dia nasi cocok, angka si salah fatujung majepu maka dewi aku range fa asluhu baina akhawaikum ateki yarega tauragai barak si foji to si salah barak si rujuk-rujukan ni pemang tongkewe si takalufan wattaqullah la'allakum turhamun pada itauki ripung Allah Ta'ala barakam mengi irunti famasena rahmat na pung Allah Ta'ala. Yero ya sangi sila surapa jamaah Jumat ke hadir patan rupa modelina. Yang pertama angka ya sila sureng nasaba pada padai tamatwatta. Yang kedua angka ya sila sureng nasaba pada padai afole ngetta. Boleh di Nabi Adam siwa pangluta Hawa. Yang ketiga angka ya sila sureng nasaba di negara yang menang-menangi. Ini riasan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat angkanya sesila suran nasabak pada fade agamata. Ini riasan ukhuwah Islamiyah. Aga yang kewe kejadian maku kewe, terutama sila surat tak yang ke di Palestina. Ye koyang ga alewe matapek fodala dole tak makan sila surat tak tu ya ru. Apa maka dia ayat na Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Majapu ini tau matapek masih surah mana ke? Dia jajak lalu tak kada dia usi saya ro. Aja tak kada dia usi kampung ya ro. Aja tak kada dia wasijing ya ro. Tetapi pada dasarnya adalah saudara kita. Pada pada umat Islam. Nah yero ya sange Palestina dia wad ditotakal lupa. Sabak magai sebelum mengolo kiri Ka'bah di Makkah, maka kiblat pertama kita adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Ia manina lette kiblae okomani Madinah masampaja Nabi ta angkaya semasjid yang semasjid Bani Salamah. Ukur masampaja Nabi ta bertepatan 2 Hijriah. Masam paja lori Nabi tak irwat tuwewe duan rekang mangolo di Masjid Aqsa ternyata angka wahyu nonno ifangolo lete yarega mengarah ke Masjidil Haram 2 rakaat makanya ro Masjid Bani Salama lete aseng masjid qiblatain di Madinah majin ya masjid qiblatain nasaba irwat tuwewe 2 kiblat non Nabi tak masam pajang duan rekang di Masjidil Aqsa kiblatna duan rekang di Masjid Haram yarga Ka'bah kiblat pada waktu itu. Ya romatu ku akhirat jamaah Jumat yang berbahagia dia gaga si sapa sagedina padidi mana mato wadi jaji de tasiruntu wadi jaji de nang katusi raga-raga tetapi pada kita matapa gangkana yello duangan ipuang tanah fodo salama sila surat kuri Palestina mamagi-magi kasih matunya sila surat kuri Palestina. Jadi yang syahid yang kelele di pamasena pung Allah Ta'ala dalam kondisi jihad maka di akhirat nanti niga belok nasapa narikutannya padahal nato matapa jamaah Jumat yang berbahagia. Makanya nariko den rule bantu nasabak tenaga den rule bantu nasabak kemampuan kita maka kita bantu mereka dengan doa-doa kita. Ad-du'a usilaul mu'minin. Naya sange pak doangan sanjata tak idi tomo tepu telo doa. Nigi melo doangan kita we madeceng alena jolok dupe dicengan. Nigi melo doangan kita we salama alena jolok dupe ya salamakan. Apa sitongan nama pakai pak? Abdullah bin Mas'ud sahabatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga pura napau angka telu amalan na pujilat da pung Allah Ta'ala
Yang pertama, sempajang yang tepat pada waktunya. Napo jila ada pengalatana itu. Jadi amalan napo jila ada pengalatana yang pertama sempajang yang tepat pada waktunya. Betuana narate waktu na ijama langsung ijama. Napo jila ada pengalatana. Yang kedua, mapideci kotomatwata. Mapakalagi kotomatwata. Napo jila ada pengalatana. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Tawan ke jihad. Ajak nama poncok fikiran tak ya sengi jihad. Apa mega tahu ye pana sengi jihad na reko mamusui. Ye pana sengi jihad na reko ke ko paparangange. Tengkalinge talun rufa modele na jihad. Angka ya sang jihad terhadap diri sendiri. Yewe ina fasukta. Yang kedua, angka yang sejihad membangun persaudaraan, membangun asil surang, itu jihad. Dan yang ketiga, angka itu yang sejihad di medan perang, mempertaruhkan yang namanya hak kita. Maka itu termasuk jihad. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar apa? Jihad di medan peperangan mana sabali? Itu nareko jihad tahu di medan peperangan mana sabali obali. Ternyata agama dari membahayakan adalah jihad terhadap membangun persaudaraan ini lebih susah ini. Apa lagi? Dan bisa pasilenga tega bali tega rangan. Pak ya biasa madari maku pewe, ye mato ye wasi raga-raga, ye mato tilele cerita jaki. Ye mato ye wa mato siampa empat madece, alena mato tilele ma pangesi sehingga to si salah-salah. Yang lebih parah lagi adalah jihad melawan nafsu kita. Baik di warajing itu yewa aleta sehingga yero sahabae watuna pole mamusu di padang Badar baik. Maka damana sahabae ya Rasulullah menani, ya Rasulullah menani, ya Rasulullah menani. Betuana devanan kana yoloi bali mapakwe ganai, devanan kana yoloi bali mapatulo puna sehingga merenung kade bahagia ni nasa nasaba menani ya Rasulullah. Maka dia Nabi sallallahu devana siaga bali yoloi makupwewe pasilang sahabat angko pakapale bali malop pupina ya Rasulullah. Kade Nabi sallallahu bali maraja ya naritung aleta sendiri inafasukta sendiri. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mapamula makukwewe, saya mengajak kepada kita semua bahwa ajak gaga makada de tu sisayanu de tu wasijiyanu dan sebagainya. Apa risisena ma apa itu pau makada yero sange tomata pe aga batuana de na wadding alewe bangi fikiriki. Ya, nasaba itu rumus na pamata po ipa mapakwin. Na panase na saba lilana, na patungan na saba atina, na pegaw na saba lanrolina. Tetapi ada juga ucapan kita tidak boleh jauh dari ucapan itu agak dena suku tepat nasi ditau nareko alena maso malufu bali bulan. Berarti nareko tomelo mak bicara tepat masangkani barak na tepat tetapi ko malufu bali bolata maparalui bantua sumpulolota maparalui bantua sahabat-sahabat tak ne yeke angkamu wat dia bantu na dibantui berarti dia pada suku tepat jamaah yang berbahagia. Makanya yena paralu yakuragaye apalagi yeswe ritalai hari pahlawan ya. Jadi yeswe 10 November italatoi hari pahlawan aga sarekom mengi ifat diboleh dia letak makada liset na iresange pahlawan rela berkorban rela sengsara demi kemaslahatan kita bersama. Nah, jadi itu kasih pahlawa-pahlawa tak nasau sungatna na korbankan alena aga nak katai supaya regenerasiku anak-anakku orang yang di belakangku merasakan kebahagiaan itu. Maka itu ini yenaru ini perlu terperjuangkan fikogi carana bara tuli mapikiri maka siki aja tuli mebu susah aja tuli melok si salah-salah aja tuli melok si kala-kala siang aja tuli melok si panda-panda ngenteng kotonya romong rini pahlawan betuan na to si harga-harga itu na barakom mangimaki tani anak-anak ta
mak kita bali bolata, mak kita sumpul lolota. Maka beginilah indahnya Islam, beginilah mulianya Islam, saudara-saudaraku. Oleh karena itu kesimpulanna kata baju mata rilana ye watwe lo ni mai nai ifakabarui alita ifakabarui tepeta, insyaallah mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, la'allakum turhamun. Ya nari itu tahu ya masih insyaallah. Yang jelasnya dina faja ya Pak wa peringerangi maka dah ya tulino onro lepa-lepang mi. Ya, onro cinampe mi. Ya, onro sementara mi. Si komotu matu lolata tomadodong gangkana to limbang rifamasena kung Allah Ta'ala. Ye makukwewe para lumin yakuragay alewe aga caraku nawat di wanya-wanya mangilinoku wanya-wanya matoy haraku. Ini tuh perlu tak kuragay. Makanya harta yang banyak itu cuma bahasa manusia Pak. Iku maka dia tahu we loko na bolana yanu, we igana gagana yanu, itu cuma bahasa manusia. Narikotomelo Pak bicara hakikai pada mana muki rilino, lahir tidak membawa apa-apa, wafat juga tidak membawa apa-apa. Betuanna irukomega ni anyam-anyam ngana pinreng ki Allah Ta'ala iyak kuragaiwi barak matandri ang ketak rifadatta taulino lebih tandri itu yang ketak rifung Allah Ta'ala. Jadi jangan karena harta sehingga kita mulia di manusia tapi rendah di mata Allah. Rogiki. Oleh karena itu apa yang kita pandang hari ini itu hanya bahasa manusia, tetapi degaga marias dega malakbi riolona pung Allah Ta'ala sangadinna inna akramakum indallahi atqakum. Dega marias dega malakbi matandri yang keenam malakbi riolona pung Allah Ta'ala sangadinna to engke mitau ripung Allah Ta'ala. Jamaah Jumat yang berbahagia, makunihe ya lah sebagai ada paperingarang rilan naye waktu mak marakae kato baci nampoe. Mudah-mudahan pada angka kiri itu melolo doangi sila surat yang ada di Palestina. Mudah-mudahan sesegera mungkin, secepat mungkin mereka mendapatkan kedamaian, mereka mendapatkan kebahagiaan. Yang jelasnya tongang itu tanya kampota, tongang itu dia tu sistem dia pada bahasa tak, tapi sila surat tak mana matoyor. Ya, itu adalah saudara-saudara kita seiman, seagama. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melo dampak ka kong kabicara kuta salah, pangko ka kuta Siti Najah tak dampeng ka meraja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.